Espina Solozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluzea, Eskato erre bat, Gernika. Sabini Bazeta eta Gernika batzordeako kidea naz. Eta Gernika zutan egitasmo honetan nire papera izan da, apur bat hasieratik ideia planteatu neban. Egon nintzen geroago berbaingo daben kaminogaz batzartute, ikusirik herri askotan egoazela herri mailako antzerkiak egiten, jente askok parte hartzen da antzerkiak egiten, euran historiako pasarteak berriro gogora ekartzen banak, ezta? Eta horrek sortzen ban alako, ez dakit, inbidia sano antzerako bat, ezta? Eta planteamentua izan zen, segatik geupe, Gernikatik ez dugu kontatzen modu horretara, hain importantea izan den gertakari hori, ezta, historian. Bueno, yo soy Camino Saiz, pertenezco a Rano Kultura Elkartea y entonces, bueno, pues allá por el 2004 empezamos junto con Gernika Batzorde a gestar un poco este proyecto, ¿no? Conseguimos el apoyo de varios grupos, que no quiero olvidarme, por eso me los traigo escritos. Gernika Batzorde, Arrano Kultur Taldea, Adaska Kultur Taldea, AEK, Alkarregaz, Gazte Asanblada, Errenteriako Txistulariak, Cineklub, Amabos Barrutialde Antxerki Taldea eta Elai Dantza Taldea. Bueno, ni Doro naz, Busturitxarra naz, eta Gernika zutan 2013 honetan, apurbete estenaldetik edo arlo zuzentzie tokabiaz. Dakizulez ni Deniz Azkadaten naz, da parteatzen dut Gernika zutanen, ze neuaz pagaten diez kontaktuen, ze nik parteatzen dutelez Gernikako grupo musikal askotan, bai Marijesizietan, bai Andramariko Galien, Urrabi Kantagunean, Eskola Kriston, da neuaz pagaten kontaktuen, nola ingo dan Gernika zutan kronikie Marijesizien doinuaz, da nik total ezagunen azelez Marijesizien arloan, aurrera dago. Ni Josu Nortuzar naz, eta Gernika zutanegaz hartu naben parte lehen urterik kantetan. Eta, horton ikusi dugu posible dauzela geure kabuz zerbait egiteko eta hola nago hemen. Eta ziginean planteatzen, polita izango litzatekela, hemen batzea belaunaldi ezberdinetako jenti, ume gaztetatik, adineko jentera tartera, holako antzerki bat egiteko, historia apur bat gogora ekarri, baina historia gogora ekartzez aparte, historia transmititzeko belaunalde gaztiai, eta ez bakarrik konformatu transmititzearekin baizik eta apur bat garr hori hor geratzea, apurka itzali barik. Se consigue contactar con Patxi Bilbao, del director de teatro de Bermeo, y bueno, pues le contamos un poco lo que queríamos, empieza a trabajar y bueno, pues él avanzó bastante lo que él, como veía él nuestras ideas, tomó nombre Zuaitzaren Bihotza, este proyecto, pero no llegó a su fin porque no hubo financiación, ¿no? El ayuntamiento en aquel momento no apoyó el proyecto y bueno, pues todo el trabajo de un montón de meses no se pudo realizar, ¿no? Después, la idea siempre estaba ahí y no queríamos dejarla, ¿no? Porque nos parecía un proyecto muy interesante de recuperación de la memoria histórica y de la aglutinación de los grupos del pueblo, ¿no? Y participar en algo pues, muy interesante nos parecía. Allá por el 2008, creo que fue, tomamos contacto con Eneritz Arteche para ver si ella conseguía plasmar lo que nosotros queríamos, ¿no? Porque siempre habíamos visto un teatro de calle y popular, con gente del pueblo, con los protagonistas del pueblo, todo eso, ¿no?
Y después de bastantes meses de trabajo, 9 meses así, no conseguíamos plasmar qué era lo que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, pues la cosa también al final quedó un poco así, quedó allí, pero en Eritz en ese momento también se quedó pues eso, con mucha pena de no poder llevar esto a cabo, y ella siguió trabajando en el proyecto, contactó con Carlos Panera, director de teatro, y ellos ya consiguieron plasmar el concejal de Cultura apoyó el proyecto, y bueno, pues ahí ya empieza lo que luego se conoció como Gernika Suta, ¿no? Guk herritartasune batez be herri antzerkiz Euskal Herrien nik uste dut antzerkien oinarrizetariko badara gertatzen dena, batzutan ez dugu jakin ikusten kale antzerki eta herri antzerki hau non dauen, ez? Hemen egiten dena, zuk ikusten baduzu Nafarroa edo Zuberoako maskaradak, Zuberoako maskaradak ez dira besterik, ez? Herriko talde bat batzen da eta trasladatzen da leku batetik bestera eta eszenak egiten doa leku ezberdinetan. Hemen Panerak maskaradatik datorrela ganera, gitxi gora bera planteamendu berdina eman. Hartu eban oso elemento bat importantea dana Marigesiak. Marigesiak emon eitzan aukerie eszenarik eszenara trasladatzeko eurek esaten da benez kronika horren bitartez, Marigesietire orduen, daruanak eszenarik eszenara publikoa. Claro, baina eske ritmoa jente irakotxe bizako ez gauzela Marigesi kantetan, ez gauzela gabonetan. Geuz bomarketako kronika bat esaten reazitietan. Claro, dezin dugune da hasi ritmo ez pasakideko ritmo baten ezin dugu kante. Ordin hori berak Panerak erabakitzu ban, hori ritmoa esan, bueno, ritmoa Gerniken ritmoa doinue ezagune zein je. Marigesi, baina Marigesiek idu doinu dekeze. Hartu man, akabukerako uneko doinuen, Dabarbelenak harteta. Claro, Dabarbelenak, Gernik kantatzen dira Dabarbelenak total harin, ritmo harin. Baina hau lan ezin de kronika bat ez. Orduan, gure, ni aurten daunetan urtietan topaten zindoten apurrek gatzaitzeko jenti, claro, kantetan gauzenak Gernikarra gara, da betintzun dugun doinuek, claro, doinuen ritmo hortan ezin de kanta, apurret ritmoa, enbide jenti astiratu ritmoa. Claro, da etzen bada golpia txokapaketan, notak solditzira, bai dien, ez hori edegatzen da, baina jente badu ikasten, da uniko ikusten dugune da jentiri ilusioa, parte hartzeko ilusioa, jentiri guke kanteten gauzena, jentiri transmitidu kronikak esan doinuaz, da entzule total pozik. Popular en cuanto a que es la gente del pueblo quien participa y quien plasma la historia de lo que pasó, ¿no? Popular en ese sentido. Y en este momento ya todo está en manos de gente de pueblo, ¿no? Es decir, que no hay gente ajena, como fue el caso de Carlos Panera y todo ese equipo, ¿no? Que eran profesionales que montaron, ¿no? Pero popular en ese sentido, que fuera algo del pueblo y para el pueblo. Zergaitik herri antzerkia, ze aldatu den? Bueno, egi esan, igez baino jente gitxea dau, kontutan hartu behar da, bai, igez 15 urte esala, urte urrena, urte betetzie, eta bakexu, urte betetzetan konfeti asko egoten dira, ez? Horren beste konfeti eta horren beste kontu, bueltaka, hori pasatzen da, jentiek espektazio gehiago, eta aurten, batez be arrisku bat hartu dugu, arrisku nabarmen bat, eta bazan hori, zer egin, urteri beri behin, urtero, aurten hartzea da guretzako superimportantea. Importantea da batez be, herri geure burue probatu behar dugulako lehenengo eta behin. Kapaz garen hau egiteko edo ez egiteko. Aurrerantzean batzorde honek funtzionatu beharko badeu. Eta lortu duguna da batzorde moduen apurat ezagutzie eta demostratu behar dutzagu bai. Kapaz gara edo ez gara kapaz. Y después de los 2 años, el compromiso del Kulturetxe fue 2 años, ¿no? 2011 y 2012. El 2012 mejoró al 2011 y el compromiso fue ese, con los profesionales, ¿no? La financiación del Kulturetxe y Gobierno Vasco también, de manera bastante importante. Y después ya retomamos el proyecto porque lo que no queríamos era que se dejara morir, ¿no?
Yo creo que estuvo bien, fue un montaje muy bueno y entonces ahí empezamos otra vez los grupos, nada más terminar en abril del año pasado, hablamos con Carlos de manera que eso, su proyecto, su obra quedara en manos del pueblo, ¿no? Y él no tuvo ningún problema y ahí empezamos entonces a reuniones, asambleas con la gente que había participado o no, eran asambleas abiertas, para ver cómo ahora seguíamos en nuestras manos, que era complicado porque, bueno, pues que el montaje así es bastante complicado, pero bueno, después de muchos debates para atrás y para adelante, que sí, que no, que cuándo, el año siguiente, cada 2 años, cada 5 años, al final se hicieron una encuesta, se pasó a la gente que había participado y salió, por un poco más, salió que sí, que este año, porque nos parecía que el 2013, bueno, a la gente le parecía a cada uno una cosa, ¿no? Pero bueno, al final salió que este año. Entonces hemos formado un grupo impulsor de 7 personas y entonces pues ahí vamos, pues bueno, intentando conseguir apoyos y aquí estamos. Apuruen neurtuen behar izan du historia hori, batez be geure baliabideek ikusitza, ez? Baliabide zeintzu dien, bai ekonomikoa, bai teknikoak eta teknologia asko erabili behar delez hor, batez be mikrofonia aldetik eta emoten bazen arazoak mugatu egin behar izan ditugu estena batzuk eta nahiz da hasieran igezkoa mantendu gura, igezen salez eta igezko modue aldatu egin behar izan ditugu teknikoak berba egin eta apurbet razionalizatu, ez. Hori da apurbet aldaketarik nabarmenena bestela, estena mantentzen die gehienak. Batez be lehen gurtien egin zienak. Talde batek pentsa gendun, hori proiektu guztize bertan beran itxitzie, pena badala Gernikerako, lan baten zan, bai taldiek, bai dirutza aldetik, da hori proiektua Gernikerako geratu zen. Orduen, hori ikusitze, pentsa gendun, ia kapazitatea dekogun jarraitzeko geure kabuz zuzendaritza importante barik eta holan. Hasi ginen batzarretan eta bar, eta bueno, beste da nahiko importantik izan ziren, baina azken batien erabaki izan aurrera jarraitzi. Bueno, nitzako Gernika zutan da desagertzen joan dizen lekukotasunak, edo lekukoak, adinagatik, baren relebo bat hartzea. Pues a mí me aporta mucho porque, bueno, aparte de ser ya plasmar un proyecto que ha costado muchos años, ¿no? Pero creo que es algo muy interesante para el pueblo, ¿no? Porque para traer al día de hoy lo que pasó allá, lo que pasó hace tantos años, y también para recordar lo que fue y que no vuelva a ser, y para unir a los diversos colectivos del pueblo, que es muy interesante. Nik disfrute, nik nauen momentun doinuk eta kantu dauzen tematan bati disfrutatzen dutelez, ni hori satisfazio personala bai doinu asuntuen, gero Moskuek beti gure sasoi guztien entzun dugulez bonbarketako kronika asko da kontu asko, horrek konteu, gehiago bet, da ipini musikie da konteu, disfrute egin dugu kantetan. Aparte, mundu honetan ibilitze, sentitzen zara burtsu eta arro esatea eskotxo. Bitu, abia, kapaz nazen hau egiteko, eta beste alde batetik kontatzen ari garen kontue ez dala, ez dakit, hain urretik ikutzen gehitxun kontu bata, hain urbile da guretzako Gernika bonbak, eta horren beste kontu da usateko, herri antzerki batek asko esan lik. Ni hemen esaten diren estenatan, uste dut beti hasi baino ez garila egin, Gernikako izugarrikeri hori kontatzen, ez? Gauz asko kontaturik, ez? Arek eukizutena, gordeta eukizutena, askotan beldurragatik bai plazaratu esena, horren lekukotasunaren releboa eta nik uste gainera ilusioz betetzen da ben releboa, importantea delako gaztetxoak bai horren kontzientzia hartzea eta euren Aiton Amona edo birra Aiton Amonen lekukotza hori hartzea, ezta? Lehen gurtien kurioso nahiz izan, jenti janen jozkule kalien, ez ginen topeu egiten un gauzen. Gero bigarren nien, bardin,
egon ginen ensaietan, zu bigarren abotza, zu lehenengo abotza, zu tipli, zu estaizer, zu bainor, eta gero bertan tope ginen, ez ginen topetan, geura abotza bez, kasi praktikamente, ozak, imaginez ez izan zen. Eta lehenengo denporea pase gendun, topetan, bani fulano eta zutanon onduan egoten az dauntzela, nau anedotak asko, baina, bueno, da botzi barik eratuz, mikro joan diezelako, eta horrelakoa, baina... Bai, karo, igez kaso baten, bueno, harineko urtin be, bai, igez batez be, hor paseoleko kantetan joan nintzen nire abozaz, da totalmente tranquil, hasi jazten darrakadan nire mikrofonue, alako baten zertu naben, kendu naben, karo, kendu naben ez, aldinera naben, kendu beharreko naben, praktikan sartu naben, ze, karo, harik ezaban munzinetan. Bueno, baina, ingen gendun de. Kalien etxen dizen gauzek, horrelakoa pase aldidez, eurton, paseko diez, hor gabiz, ez dezien paseu, laburtzen gauzie, ez joateko, ara San Juan Ibarrera arte, eta horre gauze txikitxoa baketzen baina, paseko diez eurton be. Ni usto kapaz garela eta gauzie duan moduen ingo dugule. Ez da igezko beste jente, baina, bueno, nik ezate hotelez, dauzena dauz, eta herritartasunik ez dugu galtzen, ez duguna parte hartu guxen, berak hartu duen neurrizen da kontu ez. Hemen ez dugu sartu behar, ez dugu pertsonaje bat landu behar, ez pertsonajearen pentsakera bat, ibilkera bat, ez da ere testo izugarriek ikesi behar, bakotxa defendidu behar deu, jarrera bat, emozio bat eta testo labur bat, ez? Orduen, asko gara, ez dena diferentea tie, eta bakotxa gitxitxu bategaz, bakotxa berane minitxu erdilegaz, edo minitxu bategaz, bitu zenba denpora emoten duen, ez? Eta gero, alde batetik besterak kantatzen goazen kronika. Orduan, jantieri jatzu eskatzen, hemen ez da nizlaskirik, ez olagorik. Hemen eskatzen jatzuna da, bitu hause da, eta hori jentik errezu lertzen dugu. Gu pentsatzen dugun, baina hori neustan zerkilari beti izan behar. Zuk esaten batzazu, zuk momentu honetan defendidu behar duzu personaia, isue, zauz egoera dramatiko batean, eskolatik urten duzu, olgetan zazu, eta derrepente hemen bombaketak azten da, ez? Hori, gure buruek enzege interpretatzen duera batera edo bestera. Orduan, hori ze defendatzen izaten. Eta orduan, ez da, gatsa ez da. Da urten partizipazioa igezko aldien gitxitxua topetzen dugu, baina igual askanengo orduen jenti sartu oztabet taldien, ze jenti batzuteuz pentsetan ni bagitirez igezialan kantan laben, aurten be kontizu pare bat insaioaz engotez. Claro, baina, de momento bagabiz grupo niko hasitxu geuz, ez igezkoa, baina bagabiz. Gero zera solistek eta batzuk ez da aurten parte hartungo, baina horren ordezkoa betopa dugu, da jenti posik etxeko, beste parte batetik esan gure, igezeran egon zin dozena bat umea, aurten gehiago gongo diez, umin partizipazioa gehiagokoa da musika eskoli be, aurten igez apurete morru egon zen, baina aurten total posik eta prestetan deuz doinu batzuk eta, karo, bai instrumentalarizek eta bai bera direktorite total positeuz parte hartzeko aurtengo Gernika Zutaneko kronika honetan. Hemen planteatzen ditugun 2, 3, 4, 5, 6 estenatan, gauza asko esan lehik ez. Eta 6 estena zugarrizko montaje bata, ez? Montaje bata, ez? Eta orduan hori da purru eta guzti hori herriko jenteak egin da. Garbinaren azetanik geratu gara apurbet eskabidiek egiten Gerniken zehar. Eta, bueno, niguz karta batzuk esplikatzen zen den historia proiektu honena eta zer nahi dugun egin. Eta orduen, joan gara bankuetara, dendatara, eta, bueno, tabarri moten lekuetara. Eta bebai joan gara, ikusten genuen oso importanti dela pelukeria eta makillaje nokera ongo ban. Zapurbet aurkitzen ginen, nahiko jente egon ginela eta hori dana zelan kudeatuko dugun. Eta, bueno, Gerniken dago eskola bat, hemen zipen, pelukeria, makillaje ez da bada eskoli, baina pelukeria bai. Eta kontate gendun beragaz handerinoagaz eta oso pozik hartu ban eta gube animatu egin ginen zan gendun, pelukeria eta makillaje eurrera albadoatara, bestiek aber zer etxen dugun.
ikusten dugun jentie, gure batez be koruen edadeko jenti da, claro, horrentzako da, etorten diez, astelenero etorten diez saietan, da, horrentzako ordu bete, euren aparteko biharretatik etorten diez da, aporte utzen dabe, euren biharretik eta esaten jako gauza batzuk eta kasu utzen dabe, desaiotan, jentie disfrute utzen da, jentie ez deuten zinuan kantetan. Hori transmitidu utzen zuen, hori nobera hartzen dugu hori lezinoa. Hor gehien galdaketa nabarmenen izan da hori, batzorde batek eratzen duguela, batzorde zabal batek, eta batzorde zabal horretan bartzen dugule parte eta egin dugule lan banaketa izan dugu neurrien, bakotxaren balizuen neurrien. Etorko zinun Gernika zutan gogoratuko dela herri saiakera interesgarri bat bezala. Interesgarri dinot aberatstasun kulturalean, herriko aberatstasun kulturalean aportazio importante bat egiten da belako. Gernika